Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishimiye kubana namwe. Tunafurahia kuwa nanyi. Ni umugisha ukomeye. Ni baraka kubwa. Ndacashimira abamama bateguye iki giterane. Naendelea kushukuru wamama walioandaa mkutano. Ariko nanone ndashimira abashumba b'itorero babafashije. Nikishukuru wachungaji wa kanisa waliosaidiana nao. Ni umugisha ukomeye. Ni baraka kubwa. Banza tugeze ku munsi wa nyuma. Tumefika kwa siku ya mwisho. Kara kazi katoroshe. Imekuwa kazi si rahisi samahani. Ndashimira Imana ko yabanye natwe twese. Nashukuru Mungu amekuwa pamoja nasi. Bikaba biri kugera ku musozo. Na tunaendelea sasa, tumefika siku ya mwisho. Hanyuma nashaka gusaba abapapa bo muri rusengero bihangane bahaguruke. Tamani kuomba waume wa kanisa hili msimame. Abapapa bari hano, waume wote katika kanisa hili muhaguruke muweze kusimama. Nagira ngo abamama tubakomera amashi. Wake tuwapigie makofi. Nibwira ko aribo babahaye amafaranga yo gutegura igiterane. Nafikiria wandi wamewapatia pesa za kuandaa mkutano. Baranabashigikiye. Hata wamewaunga mkono. Nagira ngo tubashimire. Tuwashukuru kwa hayo. Hanyuma nyuma yo kubashimira nagira ngo mbasaba akantu. Baada ya kuwashukuru ni waombe kitu hiki. Ntabwo nabiganiriye na Apostle. Sijaongea na mtume. Ngo mubaze ibiterane mumaze gutegura bimeze nk'ibyaba mama bategura. Nimuulize ile mikutano umeandaa sawa sawa na ile wa mama wameandaa. Ariko niba mushobora gushigikira abamama mukabaha amafaranga igiterane nk'iki kikaba. Kini kama mnaweza unga wa mama mkono mnawapea pesa mkutano kama huna tu. Noneho ubutaha bari mwe muzategura. Sasa mwaka ujao nyenye mtayarishe mkutano. Yani kandi ni muntu mira nzaza niruka. Na mkinialika nitakuja mbio. Murakoze mwicare. Asanteni mkiketi. Muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Afrika katika Sahara, jangwa la Sahara. Abagore baho bari gora bagasengera imiryango yabo. Wanawake ndio wanasumbuka wanaombea familia zao. Jibuze rimwe mu cyumweru barahora bagasengera imiryango yabo. Basi mara moja kwa wiki wanaombea familia zao. Ariko kuri nge, lakini kwangu munsi y'ubutayu bwa Sahara, hapa katika jangwa la Sahara, impinduka zishoboka gusa. Mabadiliko yanawezekana tu iyo umugabo yahinduye imyumvire. Kama mume amebadilisha fahamu zake. Yani umudamu nubwo yakwiga cyane akagerageza, mwanamke hata asome sana na ajaribu, bihinduka ku muvuduko udashimishije. Yanabadilika kwa mabadiliko ambayo si ya kasi. Ariko iyo ari umugabo ahinduye imyumvire, lakini kama mwanaume amebadilisha fikra zake, ahinduka byose. Yote yanabadilika. Abamama mwemeranwa nanjye? Wamama mnakubaliana nami? Yani ubutaha rero muzafasha abagabo gutegura. Kwa hivyo wakati ujao msaidie wazee kuandaa mkutano. Apostle ndabigusabye. Tume na kuomba hayo. Bizaba ari nico kizagaragaza ko twumvisha. Ndicho kitadhihirisha kwamba tumesikia. Nagira ngo dusome Abefeso 5:27. Waefeso 5:17. 27. Samahani 27. Haravuga ngo agishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gicyo, ahubwo ngo ribigera ridafite inenge. Amen. Amen. Agishire rifite ubwiza, apate kujiletea kanisa tukufu. Muri iki gitondo, asubuhi hii ya leo, nifuje kubabwira ko Kristo azishira itorero. Nimetamani kuambia kwamba Kristo atajiletea kanisa. Itorero azagishira. Kanisa Kristo atajiletea lenyewe. Mu yandi magambo azagaruka gutwara itorero. Kwa maneno mengine atarudi kuchukua kanisa. Kandi azagishira rifite ubwiza. Na atalichukua likiwa tukufu. Abakristo benshi, Wakristo wengi ntabwo bazi gutandukanya itorero n'idini. Hawajui kutenganisha kanisa na dini. Ntabwo bazi gutandukanya itorero rya Kristo rizumva impanda
n'itorero risanzwe ry'inyuma mu mubiri. Hawajui kutenganisha kanisa la Kristo ambalo litasikia parapanda na kanisa la nje Mu kawaida. magambo yumvikana habaho itorero ritagaragara, hakabaho n'itorero rigaragara nk'aya yose tureba. Kwa maneno ya kawaida kuna kanisa ambalo halionekani na kanisa lingine ambalo huonekana kama haya kawaida tunayo. Mbabwire ikintu gikomeye. Niwaambie kitu muhimu. Imana iratangaje, yahisemo gucumbikira itorero rizumva impanda iricumbikishiriza mu idini. Mungu anashangaza sana. Aliamua kuweka kanisa ambalo halionekani lile litasikia parapanda katika kanisa la dini. Katika dini. Ako bure yabikoreye iki? Lakini mbona Mungu akafanya hivyo? Hanyuma ikindi, ubugingo buzaragwa gakiza bucumbikiwe n'umwanzi yitwa umubiri. Kingine, nafsi ambayo itaridhi uzima imewekwa na ingine ambayo inaitwa mwili adui. Muzi ukuntu bigoye. Nasikia vile ni magumu. Aho Paulo avuga ngo nshaka gukora iciza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Paulo anasema nataka kufanya mazuri lakini mabaya ndio nakuta nafanya. Muzi ko yafashe itorero ry'abana b'imfura akaricumbikishiza muri Egiputa imyaka 400. Fikiria kwamba alichukua kanisa la watu waadilifu akaliweka miaka 400 kule. Kandi ngo Imana yashaka ngo bororoke, ngo babe benshi. Na Mungu alitaka waongezeke wawe wengi. None babacumbikiye muri kororoka. Sasa hapa ambapo wamewapea makao mnaongezeka. Abana bo nabonye ari sawa, birashimishije. Watoto nimeona ni sawa, yanafurahisha. Ariko muri kuzana abantu bangaye kuri Yesu. Lakini je, mnaleta watu wangapi kwa Kristo? Muzavina hamwarororotse mu buryo bwo kuzana abandi benshi bakizwa. Je, mtatoka hapa kama mmeleta wengine kwa Kristo kuongezeka kwenu? Nagira mbabwire ko abantu bari kororoka kuruta abandi ku isi Abayisilamu. Niwaambie kwamba watu wanaongezeka zaidi kuliko wengine duniani ni Waislamu. Bageze kuri miliyari na 800. Wako katika bilioni na 800. Hanyuma abantu batororoka cyane ni n'Abakristo. Na watu ambao hawaongezeki sana ni Wakristo. Tuwe na miliyari 8. Dunia ina watu bilioni 8. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Watu ambao wamekwisha kusikia jina la Yesu basi hata mara moja maskini ni watu bilioni 2. Ibyo mvuze murabyumvishe? Yale nasema mnaelewa? Mu myaka 2000 Yesu avuye mu isi. Kwa miaka 2000 Yesu tangu atoke duniani. Abamaze kumva izina rya Yesu rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Wale wamesikia jina la Yesu basi mara moja masikioni ni watu bilioni 2. Murumva twororoka? Mnasikia kweli tunaongezeka? Kubera iki ntibidushishikaje? Kwa nini? Ntabwo ari ikintu cyihutirwa kuri twe. Si kitu cha kukimbilia kwetu. Impamvu Imana yahisemo kuducumbikishiriza inaha, kwa sababu Mungu kakubali kutuweka huku, kugira ngo twororoke, ni ili tuongezeke, tuzana abandi benshi kuri Yesu, tulete wengine wengi kwa Kristo. Mbabereye munyakuri bijya bintera ubwoba, kuambia ukweli huwa na hofu iyo mbonye umuntu amara umwaka atarazana undi muntu kuri Yesu. Nikiona mtu anamaliza mwaka hajaleta hata mwingine mmoja kwa Kristo, nibaza niba yarumvisha ico Yesu yakoze ku musaraba. Najiuliza kama huyu ameelewa kile Yesu ametenda msalabani. Hari ibintu bitatu Yesu ataje gukuraho. Kuna vitu vitatu Yesu hakuja kutoa. Icya mbere ni dini. Cha kwanza ni dini. Ntiyigeze arikuraho. Yesu hakuondoa dini. Yaje hari amadini yubatse neza n'ubu aracahari. Alikuja kuwa na madini mazuri hadi sasa yapo. Dini ry'Abafarisayo, idini rya Kiyuda, idini ry'Abaroma. Dini la Mafarisayo, la Kiyahudi, la Warumi. N'ubu aracakomeye. Hadi sasa yako na nguvu. Icya kabiri Yesu ataje gukuraho ni kamere. Cha pili Yesu hakuja kutoa ni utu wa kale. Kamere ipfa nyira yapfuye. Utu wa kale ufa mwenyewe akifa. Umunsi uzumva Desire yagiye Rusororo, niho mu Rwanda dushingura. Siku ambao utasikia Desire amezikwa, nibwo muzamenya ko ntagikeneye kwezwa. Ndio mtajua kwamba sihitaji tena kutakaswa. Ariko igihe cyose ngihumeka binsaba gupfana na Yesu no kuzukana nawe no guhinduka buri munsi. Lakini kila wakati nikiishi inanipasa kuishi na kufa na Kristo na kubadilika kila siku. Kamere yugiye mu mwuka irasinzira. Utu wa kale ukienda kwa kiroho inalala. Ariko iyo ugaburiye ukayigaburira imara iminsi igashibuka ukagira ngo ntiyigeze ihura na Yesu. Lakini unapoacha kidogo inaamka unafikiri kwamba kuipatana na Kristo. Icya gatatu Yesu ataje gukuraho ni politiki. Cha tatu Yesu hakuja kutoa ni siasa. Yaje akora ico yaremewe hanyuma ajya mu ijuru. Alikuja akafanya kile aliletewa kisha akarudi mbinguni. Nagira ngo mbabwire ko rero nubwo mvuze ibintu bikomeye,
Niwaambie hata kama nimesema mambo mazito, itorero rizaragwa ubugingo buhoraho, itorero ritagaragara ricumbitse aha mwisi cyangwa mu idini, kanisa ambalo litarithi ufalme wa mbinguni, lile ambalo linakaa duniani ama katika dini. nagira ngo mbabwire inkuru nziza ku itorero nta kibazo rifite. Niwaambie ukweli, kanisa halina shida. Azagishira rifite ubwiza. Atajiletea kanisa likiwa tukufu. Ikintu gifite ibibazo na matorero y'inyuma. Kitu kina shida ni makanisa ya nje. Kandi inkuru idashimishije ntibizagabanuka. Na yale yafurahishi ni kwamba hayo hayatapunguka. Kubera iki? Igihe Yosefu na Mariya bajya kumurikira Imana Yesu, kwa nini wakati Maria na Yusufu wamepeleka Yesu hekaluni ku munsi wa 8, siku ya 8, Simeoni yaravuze ngo uyu mwana mukikiye azaba ikimenyetso kigibwa impaka. Simeoni alisema kwamba huyu mnaniletea atakuwa ishara ya kujadiliana. Abantu nubwo baba batatu gusa, watu hata wa batatu, biragoye ko bamuvugaho rumwe. Ni ngumu kusikizana. Biragoye ko bamuhuzaho imyumvire. Ni ngumu kumsikizana. Yesu ni ikimenyetso kigibwa impaka. Yesu ni ishara ambayo watu jadiliana kwake. Naboneraho kubabwira rero ko ibibazo bijyanye n'inyuma bitazigera bigabanuka. Niwaambie shida za nje hazitawahi pungua. Ariko itorero rya Kristo aho riri, lakini kanisa la Kristo mahali lipo, navuze ryo mwibanga, lile nimesema la kisiri, irezwa buri munsi, inatakaswa kila siku, ariho ubwiza, kuna utukufu, ifite umutekano, ina usalama, araririnze, analilinda, azagishira ridafite ikizinga, atajiletea kanisa likiwa tukufu bila doa cyangwa ikibicoza ama kibaya chochote. Halo. Itorero nta kibazo rifite. Kanisa halina shida. Habe na kimwe. Hata moja. Ahantu hose umuntu ari mu itorero ashobora kuhaba bigakunda. Mahali popote mtu akiwa kanisani anaweza ishi na mambo yawe sawa. Ari indirimbo nkunda ivuga ngo ngende umukristo. Kuna wimbo napenda mu bintu byose kugeza gupfa. Nasema mimi ni Mkristo, nitaishi kuwa Mkristo kwa kila kitu. Itorero iyo rinyuze mu bukene rirushaho kwezwa. Kanisa likipitia kwa umaskini linazidi kutakaswa. Iyo rinyuze mu bukene ntirigwa. Ikipitia kwa umaskini halianguki. Bari gutotezwa bakomeza kuba benshi. Hata wakiteswa wanaendelea kuwa wengi. Niyo bari mu mahoro babonye umwanya wo korora. Wakiwa kwa amani wanapata muda wa kuongezeka. Itorero ntirifite ikibazo habe na kimwe. Kanisa lina shida hata moja. Ibibazo biri mu idini. Shida ziko katika dini. Biri no mu matorero asanzwe. Kwa makanisa ya kawaida. Ariko itorero rya Kristo rimeze neza. Lakini kanisa la Kristo liko imara. Amen. Hanyuma rero inkuru nziza nashaka kubabwira. Habari njema nataka niwaambie. Azagishira rifite ubwiza. Atajiletea kanisa tukufu. Azagishira rimeze neza. Likiwa sawa sawa. Akabazo rero kamatsiko. Swali moja ninalo. Muri aya 2 uri murihe? Kwa haya mawili uko kwa kanisa gani? Uri mu itorero gusa turebesha amaso? Uko kwa kanisa tunaangalia kwa macho tu? Cyangwa uri mu itorero rizumva impanda? Ama kwa lile litasikia parapanda? Bashumba kwibesha twagira gukomeye. Wachungaji, kujidanganya tunaweza jidanganya. Nukwibwira ngo aba bantu bose bari mu itorero. Kujiambia watu hao wote wako kwa kanisa. Simvuga mwebwe rata. Siseme nyinyi lakini. Mwego meze neza. Nyinyi mko sawa. Nanga abantu bose bari mu itorero. Si kila mtu wako kanisani. Harimwe abinjiriye idini. Kuna wale wako katika dini. Harimwe abantu binjiye mu itorero gusa. Kuna wale wameingia kwa kanisa tu. Ariko irizumva impanda. Lakini ile itasikia parapanda. Nta makuru barifiteho. Hawana habari zake kweli. Aho ryo rirushaho kwezwa. Mahali ile endelea kutakaswa. Wao barushaho kwandura. Wao wanaendelea kuchafuka zaidi. Nyama biravuga ngo uwezwa akomeze Yesu. Ninasema anayetakaswa aendelee kutakaswa. Uwandura nawe. Anayejinajisi naye arabikomeje. Aendelee. Amahitamwo meza wagira uyu munsi. Chaguo nzuri unaweza fanya leo. Nukuva mu bandura ukajya mu bezwa. Kutoka kwa wanajichafua uende kwa wanaotakaswa. Kujya mu banyambaraga. Kutoka kwa wadhaifu uingie kwa wenye nguvu. Nukuva mu bakirani ujya mu bakiranuzi. Kutoka kwa wasio haki uende kwa wenye haki. Nukuva mu baranga ujya mu bakangutse. Kutoka kwa waliozubaa uende kwa walio macho. Kumenya kuri mu itorero rizumva izabona ubugingo. Ni kujua kwa kanisa litakalopokea uzima. Kwibesha gukomeye. Kujidanganya kuliopo. Nukuzibesha ubugingo. Kujidanganya uzima. Kubera ko ibyo ntibikosoreka. Maana hiyo haikosolewi. Andi makosa yose wayakora ukayakosora. Sasa mengine fanya ukosoe. Ariko kwibesha ubugingo niko kwibesha kubikubaho. Lakini kujidanganya una uzima ndio kujidanganya kukuu. Hanyuma rero tugitegereje ko azagishira. Tukingoja sasa ajichukulie kanisa. Tugitegereje ko impanda ivuga. Tukingoja parapanda ilie. Tugitegereje ko agaruka. Tukingoja arudi. Niki dukwiye kuba dukora? Ni nini tunastahili kuwa tunafanya? Luka 12:35.
Luka 12:35 kugeza ku murongo wa 40 hadi 40. hariho ico dukwiriye gukora. Kuna kile tunastahili kufanya. Niyo nama Yesu yatugiriye, Ndio ushauri Yesu ametushauri. niyo nanjye nagira ngo mbagire, Nami natamani kandi niwaambie. nanjye niyo nigira. Nami najiambia ushauri huu. Ndashaka gusoma Luka 12:35 kugeza kuri 40. Tusome Luka 13:35 hadi 40. Amagambo hari tuyumvishe twaba turi abanyabwenge. Tukisikia maneno haya tutakuwa watu wenye akili. Hekima. Haravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba. Hahigwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahigwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu ye icukugwa. Nuko muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Amen. Amen. Aya tujya twibeza ko imishinga yacu izabuza Yesu kuza. Huwa tunajidanganya kazi zetu zitakataza Yesu kukuja. Ni ukuri kose Yesu azaza. Hakika Yesu atarudi. Hanyuma dukwiye rero, Bibiliya tubwiye ngo cyambere muhore mukenyeye. Biblia inatuambia kila wakati kuweni tayari. Iyo tuvuze gukenyera, hari abantu babyumva kuruta abandi n'abagabo. Tukisema kuwa tayari, wale wanasikia zaidi ni waume. Nubwo wakwambara neza gute utashizemo sentire, utashizemo umukandara, Hata uvae vizuri namna gani kama hujaweka mshipi, uba wumva nubwo ipantaro yabigufasha, hata kama hiyo nguo umevaa imekushika, iyo nta mukandara urimo wumva ufite impungenge, kama una mshipi unasikia hauko kubera ko sawa, twamenyereye gukenyera. maana tumezoea kuvaa mshipi. Iyo Bibiliya ivuga mu Befeso 6 guhera ku murongo w'10 kumanuka hepfo, Biblia inaposema katika Waefeso 6:10 ivuga ko kushuka chini, dukenyera ukuri nasema tunavaa mu ukweli. gihe dutegereje ko Yesu agaruka. Tunapongoja Yesu arudi, Mureke twitoze kubaho ubuzima buri mu kuri. muache tuishi maisha ya ukweli. Abakristo benshi Wakristo wengi ibyo bavuga si byo bakora. yale wanasema si yale wanafanya. Hari umugabo witwa Gandhi yatwaye Ubuhindi. Kuna mzee anaitwa Gandhi wa Uhindi, Yaravuze ngo ikintu yangira abakristo alisema kitu inafanya achukie ngo ni Wakristo ukuntu bavuga ibintu byiza ariko badashobora gukora. ni vile wanasema vitu vizuri lakini hawezi fanya. Kuri iyi ngingo ndemeranywa nawe. Mimi nakubaliana naye. Abakristo turi abantu bavuga ibintu byiza ariko badakora. Wakristo ni watu tunasema vitu mzuri lakini zile hatufanyi. Turamutse tubayeho ubuzima buri mu kuri, Tukiishi kwa maisha ya ibyo ukweli, tuvuga akaba ari byo dukora, kile tunasema ndicho ni huwa ukuri kose isi tunafanya. yahinduka nka Dunia paradiso. inaweza kuwa paradiso. Icyambere dukwiye gukora tugitegereje ko aza ngo atware itorero Cha- rifite ubwiza, Cha kwanza tunangoja dukwiye tunafaa guhora kufanya dukenyeye ukuri. ni kuvaa ukweli. None ubuzima bwawe bw'ibanga Maisha yako ya kisiri, wabukinamwo filime wakacheza filamu yake, yayerekana hariya tukayirebana, tunaweza itazama pamoja. muhumure ntabwo bizaba. Farijikeni, haitakuwa hivyo. Nubwo telefone yawe iriho kode, Hata kama simu yako ina password. muzi ko dufite abantu niyagiye muri dushe agenda yitwaye. Najua kuna watu wakienda kwa bafu wanaenda na simu zao, Kubera ko arabizi ko ibirimo sababu anajua yale yako ndani, nta utagatifu burimo, hakuna utakatifu pale. ubuzima bwe ntabwo buri mu kuri. Maisha yake hayana ukweli. Muragira ngo mbivuge se? Ntabwo nerekwa. Mimi sifunuliwi, Ntabwo nerekwa. sifunuliwi Ariko kweli. ubuzima bw'abantu benshi ntibwera, Lakini maisha ya watu wengi si matakatifu, ntibabaho ubuzima buri mu kuri. hawako katika maisha ya kweli. Niyo mpamvu guhisha telefone biborohera, Ndio maana kuficha simu ni rahisi kwao, kubera ko ibyo batinya ni byinshi ko abandi bantu kwa bamenya. sababu yale wanaogopa wengine wajue ni mengi. Ariko rero nagira ngo bagire inama, Lakini ni washauri, yani bagire inama nk'abantu b'abagabo. ni washauri kama watu waume, Uzajye witondera ibintu byose birimo hano. ukuwe makini kwa vitu vyote viko kwa simu. Abandi bashobora kubibona wowe utabizi ko babibona. Wengine wanaweza yaona na wewe ujui wanayaona. Ikintu cyose kirimo hano ntukacizere. Kitu chote kiko hapa kwa simu, usikiamini. Ubwo ibyo mvuze murabyumvisha. Yale nasema mnayasikia kweli? Ushaka ibanga ntukabibike hano. Kama unataka siri usiweke kwa simu, Kubera ko
ikintu cyose wasikororinze hano Facebook n'ahandi bya bindi ureba, Sababu kitu chote unaangalia kwa simu, Facebook ama kwa mtandao gusa wote, wabinyujijeho amaso yawe, bora tu umepitisha macho yako pale, barabyarujisira bakabibika, wanayaweka mahali. buri kintu cyose cyanyuze hano, Kila kitu kinapita hapa kwa simu, barakibika. inawekwa. Kandi inkuru mbi, Na habari mbaya hari igihe bazabishira hanze, kuna wakati itawekwa nje. ntukabyizere. Usiamini sana, hapana. Abantu barara bifotora imyanya y'ibanga bakohereza, Watu ambao ulala wanajipiga picha wanatuma. inkuru mbi, Habari mbaya nuko bazabigarura. watayarudisha. Uziko bageze ku rwego telefone yawe ijimije na bateri wayikuyemo, Najua wamefika mahali kwamba ukizima simu hata kutoa betri ya simu, bafungura mikoro yawe bakumva ibyo uri kuvuga. wanaweza fungua kipaza sauti wasikie kisema. Telefone ijimije wakuyemo na bateri, Simu ikiwa umezimwa umetoa hata betri ya simu, bashobora kumva ibyo uri kuvuga. wanaweza sikia yale unaongea Bafite ukisema. ubushobozi bwo gufungura mikoro yawe, Wana teknolojia kufungua kipasa sauti cha simu yako, bagafungura na kamera yawe utabizi. hata wafungue kamera yako bila kujua kwako. Ikintu kimwe gusa cyabagukiza, Kitu moja tu itakuokoa, nuko utari kumwe nayo. ni kuwa hauko pamoja na simu. None wewe ngo washize ngo kode ngo ntibabizi yo, Wewe unajidanganya umeweka namba za siri hawajui wapi. singe wahera. Icya kabiri, Kitu cha pili, mbere yuko njya mvuga icya kabiri, kabla niseme kitu cha ngo pili, ubuzima bwanyu buhora bukwiye kuba buri mukuri. niwaambie maisha yenu yanastahili kuwa katika kweli. Icya kabiri, amatabaza yanyu yake. Kitu cha pili, taa zenu ziwake kila wakati. Itorero ryahawe inshingano 5, Kanisa limepewa jukumu 5, nukuba umunyu, ni kuwa chumvi, nukuba itabaza, ni kuwa taa, nukuba umuco w'isi, ni kuwa nuru ya ulimwengu, nukuba umudugudu utabasha ni gutwikirwa, kuwa mji ambao huwezi funikwa, nukuba umutwe muri byose. ni kuwa kichwa kwa yote. Iyaba twumva aya magambo byibuze, Tungalisikia maneno haya basi twakagombye gukora ku buryo tuba umutwe muri byose. tungefanya kiasi kwamba kichwa kwa kila kitu. Bariya bagenzi bacu batuye Siri, Wale ndugu zetu wanaishi Isili, si bene data benshi, si ndugu wengi, ariko ibi barabigerageza kandi badakijije. lakini haya wanajaribu na hawajaokoka wao. Bagira ubumwe butabaho, Wana umoja wa kushangaza, barakora, wanafanya kazi, bamaze kuba abastare mu kumurikira Kenya. wamekuwa mashuhuri katika kutangaza Kenya. Nyamara abakristo bene data, Alafu Wakristo ndugu zetu, biragoye ko twagera ku rwego byibuze nk'ugwabo, ni ngumu kufika kwa kiwango basi kama bijyanye chao, no guhuza umutima, kwa kuwa na umoja, gukora cyane, kwa kufanya kazi kwa n'ibindi bidii bimeze biti. na mengine kama Na hayo. kimwe baturusha, Hakuna kile wanatuzidi nuko nacho, bazi amahame y'ubwami bw'Imana. wanajua tu kanuni za ufalme wa Mungu. Amatabaza yanyu yake. Taa zenu ziwake. Cya gatatu, Kitu cha 3, mumere nk'abantu bategereje shebuja. muwe kama watu wanangoja bwana wao. Ese iyo umuntu ategereje yifata ate? Je, mtu anapongoja anakaa vipi? Iyo umuntu akubwiye ngo hagarara ku muhanda ndaje nkunyureho, Mtu akikwambia simama kwa barabara na kuja nikupitie, wahita ujya mu mashuka ukaryama? unaweza enda kwa kitanda ulale? Iyo umuntu ategereje yifata ate? Mtu anapongoja anajishika namna gani? Muri Egiputa, Misri, igihe Imana yababwira gukora Pasika no kurya umwana w'intama, wakati Mungu aliwaambia wafanye Pasaka na kula mwana kondoo, izo nyama bazige bakwesa inkweto, aliambiwa kule nyama wamevaa viatu, bambaye imikandara, wamevaa mishipi, bazige bahagaze, wakiwa wamesimama, kuko ariyo Pasika ya nyuma bazige bahaguruka bagenda. maana ndiyo Pasaka ya mwisho, wanakula wakitoka kwenda. Nagira ngo mbwire torero muri hano, Niambie kanisa ambalo liko hapa, Imana niguha intebe zo kwicaramo, Mungu akikupa kiti cha kukalia, ntukegame cyane nk'uwageze yaje. usistarehe kama mtu amefika anakokwenda. Imana niguha impamba yo mu nzira, Mungu akupatia chakula cha njiani, ntukayitiranye n'intego y'urugendo. usifikirie ni lengo la Impamba safari. y'urugendo ntimuyitiranye n'intego y'urugendo. Chakula cha safari isiwe ni lengo la safari. Ntimwicare nk'abageze iyo bajya, Msiketi kama watu wamefika umwami wanaokwenda. araza vuba Bwana anarudi mapya kandi haraka, turazagishira rifite na ubwiza. atachukua kanisa likiwa Hari abantu tukufu. rero ugira ngo bageze aho bajyaga, Kuna watu unafikiri wamefika wanakokwenda. icya kane, Kitu cha 4, Biblia yatubwiye ngo nakomanga bamukingurire vuba. Biblia inasema akibisha wamfungulie upesi.
Yesu yaravuze ngo ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi agakingura urugi ndinjira dusangire. Yesu alisema niko mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti afungue nitaingia na kuchangia naye. Mutekereza ko abakure y'imitima yacu? Mnafikiria kwa mbali ya mioyo yetu? Arakomanga ku nzugi z'imitima ngo tumukingure. Anabisha kwa mlango wa moyo kila wakati tumfungulie. Ariko n'abantu bake biteguye gukingura. Lakini wachache wako tayari kufungua. Ngira ngo iyo umuntu ari inyuma y'urugi kugira ngo umukingurire byihuse nuko ubuzijwe ige. Ili mtu aliye nje ya mlango uweze kumfungulia haraka, kwanza ni kujua sauti yake. Dufite abantu bake bazijwe ig'Imana. Tuna watu wachache wanajua sauti ya Mungu. Niyo mpamvu ijwi rye tugitiranya nandi. Ndio maana tunaichanganya na sauti zingine. Nyamara umuntu hashize imyaka 5 mutabonana. Baada ya miaka 5 hujaonana na mtu. Kuri phone uhita umenya ijwi rye ukabuzi n'izina rye. Akikupigia simu unasikia sauti na unatambua ni nani. Ariko Yesu yaduhamagaye ntabwo tubyumva. Lakini Yesu akitupigia atusikii sauti yake. Bashumba nagira ngo mbabwire ko Chungaji niwaambie kwamba iyo muvuze ngo duture, ukisema tutoe sadaka, intama nizo zumva gusa, kondoo tu ndio wanasikia. iyo tuvuze ngo tuzajya gufasha umukene, tukisema tutaenda kusaidia maskini, intama nizo zumva, kondoo ndio wanasikia peke yao. iyo tuvuze ngo tuzajya gufungura itorera hano, tukisema tutafungua kanisa mahali fulani, abantu bafite umutwaro bahindutse intama nibo bumva gusa. Watu wako na mzigo wamekuwa kondoo ndio tu wanasikia. Bimeze nko kuvuga igishinwa uri hano, wengine ni kama kuongea Chinese ukiwa hapa. Intama nizo zumva, kondoo tu ndio wanasikia. Hari gihe twibesha ko abantu bose ari intama. Kuna wakati tunajidanganya watu wote ni kondoo. Abantu reka mbaho urugero. Niwape mfano. Abakristo 80% bose bagicacumi. Wakristo 80% wote ula fungu la 10. Ibyo mvuga ndabizi neza. Yale nasema najua ni kweli. Abakristo 80% bose bagicacumi. Wakristo 80% hula fungu la 10. Imirimo yo mu rusengero, kazi za kanisani, ikogwa n'abantu batageze kuri 20%. ufanywa na watu chini ya 20%. Nibo batura, ndio wanatoa sadaka, ndio wanajenga, ndio wanaandaa mkutano. Ibyo mu rusengero byose bikogwa na 20%. Vitu vyote kanisani hufanywa na 20% ya Wakristo. Kubera iki? Kwa nini? Abandi suko bataba bumvisha itangazo. Wengine si kwamba hawasikii matangazo. Nuko abenshi batari intama. Lakini wengi si kondoo. Intama nizo zumva. Kondoo tu ndio usikia. Nizo zifite umutwaro. Ndio wako na mzigo. Zifite ubumwe n'umwungeri mukuru. Wana umoja na mchungaji mkuu. Biblia tubwiye ngo azaze nakomanga bamukingurire vuba. Biblia imesema akibisha wamfungulie upesi. Akingure agomba kuba zijwi rye. Ili mtu afungue lazima kwanza awe anajua sauti yake. Hanyuma kingine, hahigwa abagaragu azaza agasanga bari maso. Heri watumwa ambao watakuja akute wako macho. Mwese mwaba mwarasomye inkuru ya Elia na Elisa. Mnaweza kuwa umesoma habari za Elijah na Elisha. Amubwira ngo sigara hano Imana intumye kuri Yorodani. Kimwambia baki hapa Mungu amenituma Yorodani. Sigara hano Imana intumye hakurya ya Yorodani. Baki Mungu amenituma ng'ambo ya Yorodani. Bamaze kwambuka Yorodani akamubwira ngo nsaba icyo ushaka. Walipovuka Yorodani akamwambia omba kile unataka. Imigabane kubye kabiri. Akamuomba mara 2 ya roho wake. Yaramubwiye ngusabye igikomeye. Asema umeomba kitu kikuu. Ariko nukomeza kuba maso. Lakini ukiendelea kukesha na ukabona ukuntu ndi bugende. Uone vile nitachukuliwa kutoka kwako. Icyo usabye kirashoboka. Chochote umeomba kitawezekana. Nigeze kuva ubuzima bwo mutayo ntekereza ko mubuzi. Nafikiria haya muyajui. Mu butayu ushobora kunyura ahantu hari umuhanda mukanya ugasanga hari umusozi w'umucanga. Jangwani unaweza pitia mahali pakiwa na barabara ukirudi upate ni mlima wa mchanga. Kubera ko umuyaga nyine segwakirizana izana umucanga ikawugira umusozi. Maana upepo kali inaletanga mchanga na kuifanya mlima mahali. Mutekereze ko Elia yagiye muri segwakira. Fikiria Elia amechukuliwa na upepo mkali. Uwo mchanga wose wirunze kuri Elisa mu maso. Hiyo mchanga yote imekuwa machoni pa Elisha. Yibuke ko bamubwiye ngo akomeza abe maso. Lakini wamemwambia endelea kuniangalia. Mutekereza ko byari bimworoheye? Unafikiria ilikuwa rahisi kwake? Byageze igihe birankavuza induru. Ilifika wakati akapiga nduru. Aravuga ngo databuja. Kasema bwana wangu. Wabereye Abisirayeli magare na mafarashi. Umekuwa magari na mafarasi ya Israeli. Tutaishi vipi bila wewe? Wa Eli yiragwa. Vazi lake likaanguka. Hanyuma Elisa arawushakisha. Elisha akaiona akachukua. Biblia yatubwiye ngo Biblia imetuambia hahigwa abagaragu azasanga bari maso. Heri wale ambao watawakuta wakikesha. Muri segwakira nyinshi hari. Katika upepo mkali. Muri segwakira ibitwisukaho mu ngo. Katika upepo mkali wa yale nakuja familiani. Ubuzima hano hanze. Na kutafuta maisha hapa. Nibibazo bitandukanye. Na shida mingi tofauti. Ufite inshingano yo kuba maso. Tuna jukumu ya kuwa macho. Nibwo tuzabona imigabane kubye kabiri. Ndio tutaona roho mara 2. Hanyuma abo bantu azicara bahereze. Tabaki wachangie naye. Abantu babaye maso.
watu ambao wameweza abantu kukesha, bezwa buri munsi, watu ambao utakaswa ni kila ukuri siku. kose Imana ibabika ingororano. Hakika Mungu amewekea Nagira ngo mbabwire thawabu. ko itorero, Niwaambie kwamba kanisa, abantu babaho ubuzima bukiranuka, watu ambao waishi kwa maisha ya nubwo haki, wasanga uyu munsi bitagenda, hata kama leo mambo si ariko sawa, amaherezo bizagenda neza. mwishoni mambo yatakuwa sawa. Billy Graham yaravuze ngo, Billy Graham amesema, yasomye Bibiliya yose, amesoma Biblia yote, asanga imeze nka filime y'intambara, akakuta ni kama filamu ya ngo vita, ariko ikintu cyamunejeje, lakini kitu kimemfurahisha nuko ibice bibiri bya nyuma by'ibyahishuwe ni kwamba sehemu mbili za mwisho wa ijuru risha Ufunuo n'isi nsha. ni dunia mpya na Aravuga mbingu ngo mpya iby'abarokore bizarangira neza, ya waumini ataisha vizuri. kandi Anasema ntibizarangira neza kiriya gihe gusa, na si wakati tukiri ule no tu, mu isi hata tukiwa duniani Imana izatugirira neza. Mungu atatutendea Ni mema. ukuri kose, Hakika umuntu yabayeho ubuzima bukiranuka, mtu akiishi kwa maisha ya haki, ibyo abandi babonye bahemutse, yale wengine waliona kwa kufanya Imana makosa, izabiduha ku neza. Mungu atatupatia kwa wema. Imana izabiduha ku neza. Mungu atatupatia kwa wema. Imana ntiriyenjiste, Imana ntikiranirwa, Mungu ni mwenye haki, Imana izatugirira neza. Mungu atatutendea wema. Mwese ntabwo mbazi, Nyote siwajui, ariko uwagarura udufoto two mu myaka 15 ishize, lakini mtu akaleta picha yake ya miaka 15 imeisha, nawe ukakareba, nao uiangalie, wahita ubona ineza y'Imana. unaweza ona wema wa Mungu. Imana yakoze ibyo, Mungu aliyetenda hayo ntirarangizanya nawe, hajamalizana nawe, irashari mu rugendo rwo kugira neza. bado ako kwa safari ya kufanya mema Amaherezo zaidi. Imana izibuka abarokore, Mwishoni Mungu atakumbuka abantu waumini, bayinambyeho, watu ambao wamekwama kwake, ntibiyandurisha iby'isi, hawajajichafua na mambo ya dunia. amaherezo izabagirira Mwishoni neza. Mungu atawatendea mema, Azicara abahereza. ataketi na kuwahudumia. Ntabwo nkunda ubuzima bwo gukiranirwa, Sipendi maisha ya uovu, kubera ko tubayeho kugira ngo dukiranuke. maana tunawaambia muwe na haki. Mu myaka maze muri uru rugendo rw'agakiza, Kwa miaka niko nayo kwa safari hii ya wokovu, nagiye mbona abantu bameze nk'abari mu marushanwa y'ubuzima, nimeona watu wanakaa kama wako kwa mashindano ya maisha. rimwe na rimwe bakaba bafite ibijya gusa n'imigisha, Mara zingine wako na vitu vinafanana na ariko baraka, atahagarara hano ngo atubwire aho lakini byavuye, hawezi simama hapa atuambie zilitoka wapi, kubera ko yaciye inzira ya bugufi kugira ngo maana abigereho, alipita njia fupi ili ayapate, kandi iyo nzira nta bukiranutsi na hiyo burimo, njia haina haki ndani. akazatunga ibintu umutima umucira urubanza. Atakuwa na mali lakini moyo unamhukumu. Ndeka mbabwiza ukuri, nubwo ntabibona ibyo, Niwaambie ukweli, hata kama sioni hayo, shima Imana iyo ngenda mu muhanda umutima utancira urubanza. nashukuru Mungu kutembea kwa barabara kama moyo wangu haunihukumu kwa chochote. Huwa nasikia natembea nikiwa imara. Ico mpfa nawe, Mimi sina kosa na mtu yeyote, kubera ko ivyo bintu mba numva ari umutungo ukomeye. nasikia hiyo ni mali kuu niko nayo. Mwarabonye uko umutungo wiyongera ariko umuntu agira umutekano muke. Mliona vile mtu anazidi kuwa na mali mingi, usalama wake unapungua. Uko umugishuza niko ukomeza kugira impungenge. Vile baraka zinakuwa mingi, unakuwa na wasiwasi kubera ko zaidi, ivyinshi abantu babigeraho mu buryo butari ubutagatifu. maana mengi watu wanapata kwa njia ambayo si ya haki. Abantu babayeho ubuzima bwo kwezwa, Watu ambao wanaishi maisha ya hari utakaso, umunsi azicara akabahereza, kuna siku ataketi na kuwahudumia. hanyuma biravuga ngo ashobora kuza mu gicuku cyangwa mu nkoko. Biblia inasema anaweza kuja usiku wa Mwari manane. muzi ko igicuku kijya kiza? Mnajua usiku wa manane unapokuja, Yego, igicuku kiraza. mapambazuko pia huja. Nta garanti yigeze adoha ko kitazaza. Hajatuambia kwamba hayo hayatakuja. Hari igihe umuntu anyura mu ijoro ryijimye, Kuna wakati mtu upita kwa usiku wa giza, agahora yumva inkuru z'abapfuye, anasikia tu habari za waliokufa, agahora yumva ibitagenda neza, ama mambo ambayo hayaendi ibyo vilivyo, yarazi ko agiye kugeraho akabona biranze. yale anataka kufikia anaona Ariko no yamekataa. muri ico gicuku naco, Lakini hata huo usiku wa kuri manane, Yesu ajyaza. hakika Yesu anaweza kuja, Ajyaza. huwa anakuja. Ntukarorere kuba maso rero, haba mu gicuku cyangwa ku manywa. Usichoke kuwa macho, iwe usiku ama mchana. Hari ibintu nagiye nyuramo, Kuna vitu nimepitia, nkajya nibaza niba Imana itankunda, najiuliza ama kweli Mungu hanipendi, ariko naye kubona nkabona jahondi, lakini naona anakuja mahali nilipo, kandi yaje na anapokuja arakubwira ngo humura, anakuambia farijika, utinye ndi kumwe nawe, usiogope, niko pamoja nunyura nawe. mu mazi ntazagutembana, Ukipita kwa maji nunyura mu haitakubeba, muriro ntuzagutwika, ukipita kwa moto nkabona haitakuchoma. ndaharenze. Naona napita Igihe pale. Abisirayeli abigishwa bari mu nyanja mu miraba, Wakati wanafunzi walikuwa kwa bahari kwa mawimbi mengi, bazi ko birangiye, wakijua mambo yao yamekwisha, babonye agendesha amaguru hejuru y'amazi aje kubatabara. walimwona akitembea kwa miguu juu ya maji kuja kuwasaidia. Mwese muzi inkoko? Nyote mnajua kuku? Mwese murayizi? Nyote mnaijua? Iyo woroye inkoko, Unapofuga kuku,
hanyuma ukibesha ukayikandagirira umushwi. Ujidanganye uikanyage. Ihitiza Ukanyage kifaranga wake. Ihitiza n'inzara yabaye nk'ingwe. Huwa anakuja na ukali mwingi. Ikakubwira ngo ibigori wampaga ubireke. Anakuambia mahindi yako achana nayo. Naho wanjamisha si mashaka. Na mahali ulikuwa unanipae nilale staki. Ariko ntukankandagirira umwana. Lakini usikanyage mtoto wangu tena. Niba inkoko itabara abana bayo. Kama kuku anasaidia watoto wake. Igahangana n'agaca n'izindi nyamaswa zikomeye. Anapigana na wanyama wote. Utekereza ko Yesu azaterana David. Unafikiria Yesu ataachana na mimi kweli? Azantabara nubwo haba mu gicuku. Atanisaidia hata hiyo usiku wa manane. Umwana w'Imana. Mimi ni mwana wa Mungu. Ivyanja bikurikiranira hafi. Yangu anayafuatilia kwa karibu. Yariciye mu biganza nk'imanzi. Kanisa ameliweka mkononi mwake. Atulinda nk'imboni y'ijisho. Anatulinda kama mboni ya jicho lake. Nubwo watubona turi abanyantege nke. Hata kama unaona tukiwa wadhaifu. Itorero nyene rigaragara nk'abanyantege nke. Kanisa udhirika kama watu wadhaifu. Ariko muri ryo habunze intare. Lakini ndani yake kuna simba. Aribera maso. Anakesha kwa ajili ya kanisa lake. Hanyuma yavuze ngo kandi mumenye ibi. Tena mjue haya. Ubwo ndiho ndavuga muri wa murongo twasomye. Ni ule mstari tumesoma. Kandi mumenye ibi. Lakini fahamuni jambo hili. Ngecho nashaka ko mumenye uyu munsi nuko Yesu azagaruka gutwara itorero. Kile nataka mjue leo ni kwamba Yesu atarudi kuchukua kanisa. Nico nagira ngo mbabwire. Hicho nataka niwaambie. Azagishira rifite ubwiza. Atajiletea kanisa tukufu. Nivyo nashaka ngo mumenye. Ni hayo nataka mjue. Kandi mumenye ibi. Tena mfahamu jambo hili. Azatwara itorero ry'ibye. Atachukua kanisa kwa kuliiba. Uzi ukuntu Biblia yatubwiye? Unajua vile Biblia imesema? Yatubwiye ngo imetuambia hivi. Kandi mumenye ibi yuko nyiri inzu yaba yamenyaga igihe umujura azira yabaye maso ntiyakunze ko inzu yicukugwa. Kama mwenye nyumba angalijua saa mwizi atakuja asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Arenganya ndeba abakristo. Kuna wakati wanaangalia Wakristo. Nabona nyene twibereye mu mikino. Naona tuko kwa michezo tu. Hari ibintu tutazi. Kuna vitu hatujui mingi. Nagira mbamenyeshe ko Yesu atazagaruka ku isi. Niwajulishe Yesu atarudi duniani. Azahagarara ku bicu. Atasimama mawinguni. Avuza impanda na kamuka malaika mukuru. Tarumbeta italia kwa malaika mkuu. Itorera gibe aritwara. Ataiba kanisa na kulichukua kwake. Ibi mu bimenye mwaba muri abanyabwenge. Haya mkiyajua mtakuwa watu wenye ufahamu. Mwari muzi impamba zaritwara gibye. Mlikuwa mnajua mbona atalichukua kama mwizi? Systeme ya antikristo. Systeme ya kumpinga Kristo. Irihira vyiga itorero. Inafinyana na kanisa. Harabura gatongo barifatisha maboko. Inabaki kidogo tu walichukue. Ibintu byose bari gukora. Vitu vyote wanafanya. Babikora bahiga itorero. Wanawinda kanisa tu. Imitwe yiterabwoba ku isi. Ile vitu makuu. Nta kindi gwanya itorero. Wanapigana tu na kanisa. Ku isi yishira hamwe. Vile dunia inajileta pamoja. Ishaka ikintu kimwe gusa. Inataka kitu kimoja tu. Itorero. Kanisa. Kandi itorero ntiribizi. Na kanisa alijui. Ibi bintu nabisobanukiwe muri COVID. Hivi vitu nimevielewa wakati wa corona. Niko namenye ko itorero zaritwara. Nimejua kanisa atalichukua kama mwizi. Buri kintu cyose Yesu yavuze razica avuze. Kila kitu Yesu alisema alijua amesema. Tutajya twicara ngo dutekereze ngo ashaka kuvuga. Huwa tuketi tujiulize alitaka kusema nini. Mwarabonye ko muri COVID. Mliona wakati wa corona. Amabwiriza yose yavaga ahantu tutazi. Mahubiri yote yalitoka, maagizo yote yalitoka mahali hatujui. Abayobozi b'ibihugu ico bakora no gutangaza gusa amabwiriza bahawe. Viongozi wa nchi walikuwa wanatangaza tu tangazo wamepewa. Amategeko yo gushiramwe metero imwe. Sheria za kuweka mita moja. Amategeko yo gufuka umunwa. Sheria za kufunga kinywa. Amategeko yo kukaraba intoke. Sheria za kunawa mikono. Amategeko yo gufunga amatorero. Sheria za kufunga makanisa. Amategeko yavaga ahantu hamwe. Zilikuwa zinatoka mahali pamoja. Cyo gihe Trump niwe muntu wa mbere yanza gafuka munwa. Wakati huo Trump ndio mtu wa kwanza amekataa mask. Amategeko ava nawe atafiteho control. Lakini naye pia alikuwa hana control kwa mambo hayo. Yasabye imbabazi arabufuka. Aliomba msamaha na akavaa barakoa. Ariko kubera iki twiga ntidufata. Lakini mbona tunasoma na hatushiki? Itorero azaritwara givye. Kanisa atalichukua kama mwizi. Antikristo ariteguwe. Mpinga Kristo ako tayari. Ku buryo habura gusa kumutangaza. Kiasi kwamba inabaki tu kumtangaza. Kandi impamvu batamutangaza nuko Imana itorero rikiri mu isi gusa. Na mbona watangazi kanisa bado liko duniani? Ariko bari gukora ku buryo bari vyiga. Lakini wanataka walisukume mwisho. Hanyuma azaza give aritware. Atakuja libe na kulichukua. Bakomeze n'ibintu byabo. Waendelee na mambo yao. Hariho kamera. Kandekera. Niachie pale maana kuna kamera. Ako mwaretse kurangara koko. Lakini situache kuzubaa kweli. Twavuye mu mikino.
Situtoke kwa michezo jameni. Muri iki gicugu kimeze gutyo, Katika usiku kama huu, mwarese tukamenya ico gukora. simwache tujue kitu cha kufanya. Isi Dunia iriho iriyegeranya inajileta pamoja guhiga itorero, kuinda kanisa, kandi inyura ahantu hose hashoboka na inapitia mahali popote pawezekanapo kugira ngo ihige itorero. ili iwinde kanisa tu. Kandi mbabwiza ukuri, Na niwaambie ukweli, Antikristo mpinga Kristo isi iramukeneye, dunia inamhitaji, kubera ko naza maana akija azacecekesha intambara zose, atanyamazisha vita zote, ikibazo c'ubuzima azagikemura, shida ya maisha ataitatua, hanyuma ikibazo c'ubukungu azakizamura. alafu shida ya uchumi yeye atainua Nihe uchumi. batamwakira, Ni wapi aweze mkaribisha? arakenewe. Anahitajika sana. Murebe ibyorezo uhereye kuri corona n'ibindi, Mwangalizi magonjwa za tauni kuanzia COVID na zingine. ubu haje n'ubushita bw'ingagi. Sasa kuna ingine mpya Laboratoire zirakora, na lab bado zinafanya kazi. Antikristo baramukeneye, Mpinga Kristo anahitajika, kandi bazakora ku buryo namwe mubona ko akenewe. na watafanya kiasi kwamba nasi tutaona anahitajika. Murebe kuva 2020 ukuntu ubukungu bwikubise hasi ku Angalia isi. vile tangu 2020 uchumi umeshuka chini duniani Isi kote. ifite krize y'ubukungu, Dunia ina upungufu wa uwabakura muri aka Uchumi. kaga bamushimira. yule atamtoa kwa shida hii, tunaweza Hanyuma mshukuru urebe sana. ibihugu bifite intambara ku isi, Angalia nchi ambazo ziko kwa vita duniani, uwazana amahoro bamwakira nayo, yule ataleta amani watamkaribisha na mikono nyamara miwili. abantu basinzire n'abarokore gusa, Watu wamelala ni waumini nibo tu, batazi ibyo barimwo, hawajui wanafanya nini, nibo baterana ntibamenye iby'ingenzi bakagombye gukora mu ndio wanakuja iteraniro. pamoja, hawajui wafanye nini kwa mikutano yao. Nagira ngo mbabwire ko itorero azagiba, Niwaambie kanisa litachukuliwa kama mwizi, azaritwara agibye. atalichukua kwa kuliiba. Yaba umujura yarazi igihe, umujura yaba nyirurugo yarazi igihe, Kama mwenye nyumba angalijua saa akamenya igihe baza kumwibira, watakuja kumuiba, yakabaye maso, angekesha usiku huu. kamendekeye ibyo, Niachie hayo, mumenye ibi, jueni hayo, hanyuma muhore mwiteguye. kisha muwe tayari kila wakati. Ubu abantu benshi biteguye kujya muri Amerika na Australia na Canada n'Uburayi, Watu wengi sasa wako tayari kwenda Marekani, Australia, Canada na Ulaya, ariko kuri nge nta nico bitwaye. lakini kwangu mimi sina shida na hayo. Ikibazo dukwiye kugenda turi maso, Shida lazima tuende tukiwa tayari, kuko impande izadusanga ahatandukanye. maana parapanda itatukuta mahali tofauti. Icyampa aho hantu hose tukaba turi maso, Natamani sote tuwe tumekesha, tukaba duteguye ko ashobora kugaruka, tuwe tumejiandaa. Anaweza kurudi, ashobora kuza akagutwara wenyene, anaweza kuja kuchukua wewe peke ashobora yako, kuvuga impanda ya rusange, ama parapanda ya watu wote, yaba ya rusange cyangwa yaba ya wenyene. iwe ya watu wote ama yako binafsi. Dukwiye guhora turi maso. Lazima tuwe tayari. Hanyuma rero kugira ngo nsoze, Ili niweze kutamatisha, nagira ngo mbabwire icyo twakora kugira ngo tube maso. niwaambie kile tunaweza fanya ili tuweze kukesha. Icyambere ni ukwihana uburangare. Kwanza ni kutubu, kuzubaa. Hari ibyaha byatwinjiranye tuzize uburangare. Kuna dhambi zimetuingilia kwa sababu ya kuzubaa. Igihe cyose tutari maso ibyaha birinjira. Kila wakati kama tuko tayari, dhambi utuingilia. Adamu na Eva bararangaye, Adamu na Eva wamezubaa, ingaruka zatubayeho twese. madhara imetufikia sote. Kurangara k'umugabo mu rugo Kuzubaa kwa mume cyangwa se nyumbani kurangara k'umugore mu rugo ama kwa mke nyumbani bishobora gukurura akaga urugo rwose. inaweza letea taabu nyumba Kurangara nzima. kw'abashumba Kuzubaa kwa wachungaji ushobora gutuma itoro rigira ibibazo. inaweza fanya kanisa liwe na matatizo. Urangaye ari we wese Yule anayezubaa ashobora yeyote kwibwa iby'ingenzi. anaweza ibiwa yale ya Dukwiye muhimu. kwihana ibyo twagizemo uruhare. Lazima tutubu yale tumekuwa na mchango kwake. Icya kabiri ni uguhinduka ku ngeso. Kitu cha pili ni kubadilisha tabia. Imwe mu ngeso dukwiye guhindukaho nk'itorero Mojawapo tabia tunafaa kubadilisha kama kanisa ni ubunebwe bwo gusenga. ni udhaifu wa kuomba. Ni ubunebwe bwo gusenga. Udhaifu wa kuomba, Hanyuma n'izindi Imana izaguhishurira. na zingine Mungu atakufunulia binafsi. Dukwiye guhinduka ku ngeso. Tunastahili kubadilisha tabia. Ubundi kugira ingeso nziza ntibigoye. Kuwa na tabia nzuri si ngumu. Ikintu witoje iminsi 21 gishobora guhinduka akamenyero. Kitu umefanya kila siku 21 inabadilika na kuwa tabia. 90 gihinduka wowe. Na ikiwa siku 90 basi inakuwa wewe. Witoje gusenga kuva uyu munsi. Kijifunza kuomba tangu leo. Mu minsi 90 udahagaritse na rimwe wawe umunyamasengesho mwiza. Siku 90 bila kuacha hata siku moja utakuwa muombezi mzuri. Witoje kuvugisha ukuri kuva uyu munsi. Ukijifunza kuongea ukweli kuanzia leo. Wazamara iminsi 90 uri umunyakuri. Utamaliza siku 90
90 ukiwa msema witoje kweli. gusoma Bibiliya uyu munsi Kijifunza kusoma Biblia siku ya wamara leo. iminsi 90 uri umuhanga mu gusoma. Utamaliza siku 90 ukiwa hodari kwa Ikindi kusoma dukwiye Biblia. gukora no gusenga. Kingine tunastahili kufanya ni kuomba. Ububyutse bwagiye buzanwa n'abantu basenga. Uamsho uliletwa na watu wanaoomba. Hanyuma abantu benshi nabanebwe mu gusenga. Watu wengi ni wadhaifu sana kwa maombi. Bikwiye kurenga gusenga bigahinduka kuba ku busabane n'Imana. Inastahili kupita maombi iwe kujenga uhusiano na Mungu. Mu busabane nibwo uzamenya imigambi y'Imana. Kwa uhusiano pale utajua kusudi la Mungu. Abantu bose basenze bageze kureba hashoboka. Watu wote walioomba walifika mbali panapowezekana. John Wesley yari umunyamasengesho. John Wesley alikuwa muombezi. Yajyaga asenga akabwira Imana ngo urampa ubusuwisi cyangwa unyice mfe. Alikuwa anaomba Mungu, anamwambia utanipa Suiza ama uniue. Ntambara ya kabiri y'isi mu Busuwisi nta bombe yahaguye. Vita ya pili ya dunia hakuna bomu ilianguka Switzerland. Isi yarahizeye abariho bashira banke y'isi niho hacumbikiye amafaranga yose y'isi. Ikaaminiwa na dunia mzima, pale ndipo wameweka benki kuu ya dunia. Kubera umuntu yigeze gusenga. Kwa sababu ya mtu aliwaifanya maombi. Mwamikazi w'Ubwongereza aravuze ngo ntatinya ingabo zikomeye z'Abafaransa, atinya amasengesho ya John Wesley. Malkia wa Ulaya alisema aogopi vita vya kina nani wa Faransa, anaogopa maombi ya Wesley. Yajyaga asenga hakaba umutingito. Alikuwa naomba kunakuwa na kutingika kwa dunia. Yarasenze kugira aho yapfukama habaye imyobo. Aliomba hadi mahali alikuwa anapiga magoti pakawa na mashimo. Igihe Billy Graham yari mu rugendo n'abandi bana bagiye kwiga amateka yabo yo gusenga. Wakati Billy Graham na wengine walienda kusoma historia yake kuhusu maombi, bageze ahantu yapfukamaga. Walifika mahali alikuwa anapiga magoti. Hanyuma abandi baragenda wasigara apfukamyemo. Wengine wakaenda, yeye akabaki amepiga magoti pale. Asigara abwira Imana ngo biracashoboka. Akabaki akiambia Mungu bado yanawezekana. Ubwo mpari maana niko hapa, biracashoboka, bado yanawezekana. Ibyo wakoresheje uyu mugabo, yale ulitumia mzee huyu kufanya, nanjye wabinkoresha, nami unaweza nitumia niyafanye. Ubwo ngihumeka vile bado napumua, nubwo nabandi umwe kwisi, hata kama niwe moja duniani, biracashoboka, bado yawezekana. Baragenda baramubura, wakaenda wakamkosa, hanyuma bagaruka bashakisha, wakarudi wakimtafuta, basanga apfukamye muri ya myobo ya John Wesley, wakakuta amepiga magoti kwa yale mashimo ya John Wesley, akiambia Mungu bado yawezekana. Billy mu bantu bakoreshejwe ibintu bikomeye, ni miongoni mwa watu wamefanya mambo makuu duniani kwa century imeisha. None hano ko dufite abarenze wowe, hapa mbona tuna watu zaidi ya wewe? Hapo tukevuga ngo biracashoboka, bado tunaweza sema yanawezekana, biracashoboka, bado yanawezekana. Abongereza bagize ububyutse, Waingereza wamekuwa na uamsho bukwirisi yose, ikajaa dunia kote. Bari mu bantu bagize empire ikomeye kubera gusenga. Ni miongoni wa watu wamekuwa na mabadiliko makuu kwa sababu ya maombi. N'uyu munsi biracashoboka, hata siku ya leo bado yawezekana. Ikintu nifuza kuzabona mbere yuko mpfa, kitu natamani kuona kabla ya kufa kwangu, kubona urukundo mu itorero, ni kuona upendo kanisani, kubona ubumwe bw'itorero, ni kuona umoja wa kama kanisa, kubona abantu bihana gato na kanini, ni kuona watu wakitubu madogo na makubwa, abantu basenga bafite umutima wagutse, watu wanaomba wakiwa na mioyo mikubwa, kubona ububyutse bw'ukuri, ni kuona uamsho wa kweli, kubona ibitangaza bitari bihimba, kuona miujiza ambayo si ya mifano tu. Nange navuga ngo biracashoboka, nami nasema bado yawezekana. Ikindi dukwiye gukora ni iki? Kingine tunastahili kufanya nini? Mureke twige guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Mwache tuambatanishe neno la Mungu na maisha yetu. Turenge kubiririmba no kubyigisha. Tuache kuimba na kuyafundisha. Ahubwo dukore iby'iryo jambo. Tutumie lile neno linasema. Hanyuma dukwiye gushaka umwuka wera. Kisha tutafute Roho Mtakatifu. Ubushize narababwiye ngo iyo tuvuze umwuka wera tuba tuvuze ibintu bitatu. Niliwaambia tukisema Roho Mtakatifu tunasema mambo matatu. Tuba tuvuze imbuto z'umwuka. Tunasema tunda la Roho. Tuba tuvuze impano z'umwuka. Tunasema karama za Roho. Tuba tuvuze kugira ubutware ku isi y'umwijima. Tunasema kuwa na mamlaka juu ya dunia ya tuba tuvuze kuyoborwa nawo. Tunasema kuongozwa naye pia. Ibintu byose turabikeneye. Hivi vyote tunavihitaji. Niba hari krize dufite, kama kuna upungufu tuko nao, dufite krize y'imbuto, ni wa matunda. Kubona umuntu ukundana, kuona mtu anayependana, kubona umuntu yishimye, kuona mtu anayefurahi, kubona umuntu yihangana, kuona mtu anavumilia, uwo muntu aba ari umunyamahoro. Huyo mtu ni wa amani kweli. Dukeneye no kubona impano z'Imana zikora. Tunahitaji kuona karama za Mungu zikifanya kazi. Hanyuma dukiye kubona ubutware, tugira ubutware ku isi y'umwijima. Tunataka kuona tukiwa na mamlaka juu ya ufalme wa giza. Hanyuma dukiye kuyoborwa n'umwuka wera. Kisha tunastahili kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ikindi dukwiriye gukora, kingine tunastahili kufanya, kumenya ico twaremewe tukagikora, ni kujua kile tuliumbiwa na kukifanya. Umuvuga butumwa yitwa ndaza kumwibuka, mwinjilisti mmoja yaravuze ngo ahantu hakiza, yitwa Munro, anaitwa Monroe.
yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ku isi ni kwirimba. Alisema mahali tajiri zaidi duniani ni kwa ngo kubera ko abantu bafana imigambi itashizwe mu bikorwa, maana watu kufa na mipango haikuwekwa kwa matendo, n'icyo Imana yabaremeye bagapfa batagikoze, na kile Mungu aliwaambia wanakufa kabla ya kukifanya. muri ahantu harunze ubwenge n'amaproje aremereye kuruta ahandi hose ni kwirimba. Mahali pako na miradi mikubwa na akili nyingi ni pale makaburini. Birababaje kuzapfa ugapfa udakoze ico waremewe. Yanahuzunisha kufa kabla utimize kile Mungu alikuumbia. Ubwenge bwose ufite ukabupfana, hekima yote uko nayo ufe nayo, ntaco bumariye ubwami na bw'Imana, ikusaidia chochote kwa ufalme wa mbingu. Yabintangaza Huwa inanishangaza ukuntu ushobora gukorera marketing nka Safaricom, vile unaweza kutangaza kitu kama Safaricom ikunguka mu gihugu hose, ifaidike kote kwa nchi, udashobora gukorera projet abakecuru 10 bo mu rusengero ngo babone agataro ko gucuruza, na uwezi fanyia mradi wa mama 10 kanisani wapate biashara ya kufanya. Basi biratangaje ukuntu wakora imushinga wawe wa milioni nka 500 ukagira ku ntego. Inashangaza vile unaweza fanya mradi wako wa milioni kama 500 ufikie lengo lako, hanyuma tukamara imyaka 10 twarananiwe kubaka urusengero, tumalize miaka 10 tumeshindwa kujenga kanisa. byo mvuze birumvikana? Yale nasema yanaeleweka? Nebijya bibaho, hayo utendeka. hanyuma ikindi tugomba gukora no kwamamaza ubwami bw'Imana. Kingine tunastahili kufanya ni kutangaza ufalme wa Mungu. Nababwiye ko abamaze gukizwa ku isi batarenze miliyari 2. Niliwaambia wale wameokoka duniani hawajazidi bilioni 2. Hanyuma ikindi tukwiye kwemera kuregwa, gutozwa no gutoza abandi. Kingine ni kukubali kuongozwa pamoja na kulea wengine. Kimwe mu bibazo twagiye tugira ni impano zivuka zikabura abazirera. Moja wapo ya shida tumekuwa nazo ni karama zinazaliwa zinakosa malezi, ukuntu ari nyinshi na tunajua ni mingi. Hanyuma ikindi tugomba kubaho ubuzima bwo kwizera. Kingine tunafaa kuishi kwa maisha ya imani, tukamuhanga amaso buri munsi, tumtazame kila siku. Apostle wanyu yavuze ikintu gikomeye. Mtume amesema kitu kikubwa. Yavuze ngo ashize imyaka 14, amesema miaka 14 imepita muri iki gihugu tangu aingie Kenya, ntagira umushahara na hana mshahara. Imana yamuzanye nkuko yazanye Abrahamu. Mungu amemleta kama vile alileta Abrahamu. Ariko narebye itorero, kini nimeangalia kanisa. Si mnaona Apostle mu myaka 14 yarapfuye ubusara? Mnaona Apostle kwa miaka 14 imekuwa bure tu. Ubuzima bwe ntaco buvuze. Maisha yake haina maana. Ubuzima bwo kwizera burakora. Maisha ya imani hufanya kazi. Umuntu ashobora kuzana bisi ataza hagiye. Mtu anaweza panda basi na ajue anaenda wapi, hanyuma akazavyara itorero ringana gutya, alafu azae kanisa kama hili. Imana yakoreshe ibyo Apostle nawe yabigukoresha. Mungu aliyetumia Apostle kufanya hivyo hata nawe anaweza kutumia. Ushobora kutazaba pastor, unaweza kosa kuwa mchungaji wewe, unaweza kuwa IT mwiza, lakini uwe mtu wa IT mzuri. Ushobora kuba muganga mwiza, unaweza kuwa daktari mzuri. Ushobora kuba munyapolitike mwiza, unaweza kuwa mwanasiasa mzuri. Ushobora kuba umusirikare mwiza, unaweza kuwa jeshi mzuri. Ushobora kuba undi muntu ukora ibindi bintu ariko ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Unaweza kuwa mtu anafanya kazi nyingine lakini kwa ufalme wa ufalme, kwa faida ya ufalme. Warakoze ico waremewe. Uzuri kutoka duniani kama umefanya kile uliumbiwa kufanya. Cha nyuma no guhinduka ku myumvire. Cha mwisho ni kubadilisha fahamu zetu. Tukiye guhinduka ku myumvire. Tunastahili kubadilika katika fahamu zetu. Muzi ubwoba mfite? Mnajua hofu ninayo. Hari gihe imyumvire y'isi dusanga mu rusengero. Kuna wakati fahamu za dunia utupata kanisani. Imyumvire ya Egiputa ikatwicira mu butayu kandi twaravuye muri Egiputa. Kuna wakati fahamu za Misri utukuta hapa na tulitoka Misri. Itorero ribashije guhinduka mu myumvire. Kanisa likabadilisha fahamu zake. Tugahuza imyumvire n'ijuru. Tuwe na fahamu moja na mbingu. Tugatekereza uko Imana itekereza. Tufikirie kama vile Mungu ufikiria. Abakobwa bacu, wasichana wetu, bashaka abahungu bari mu mugambi w'Imana. Wanaweza tafuta waume katika ufalme. Bacu ntibakwibesha mu rushao. Na wavulana pia watajidanganya wakiwa. Ntabwo waba inshuti n'utari we. Hawezi kuwa rafiki na yule asiyefaa. Wabanza kubaza ijuru. Maana utauliza mbingu kwanza. Ntabwo wabaho ubuzima bwo kwibesha. Hawezi ishi maisha ya kujidanganya. Kubera ko uko ijuru ritekereza nawe urabizi. Kwa sababu vile mbingu inafikiria nao utajua. Muzi ko Biblia ivuga ngo rimwe Yesu yiyumvamwo kunyura Samaria. Unajua Biblia inasema wakati mmoja Yesu akisikia kupitia Samaria. Hanyuma ngo asanga Umusamariya kazi. Akakuta mke Msamaria. Kumbe uwo munsi ububyutse bugiye gutanga. Kumbe hiyo siku amsho ulikuwa unataka kuanza. Jibuze ni utanerekwa. Basi kama hata ufunuliwi. Wagiugira kwiyumvamwo basi. Si ujisikie mara zingine. Nigeze gukorana n'umushumba. Niliwahi fanya kazi na mchungaji. Aratubwira ngo iyo ntekereje kunyura hano mitamanyura nubwo nta muryango waba uhari. Katuambia nikifikiria kupita hapa nitapita hata kama hakuna mlango pale. Hanyuma ndamubaza ukagarugwa niki? Kamuuliza unarudisha na nini? Aratubwira ngo ngarugwa no kugonga igikuta. Akaniambia huwa narudishwa na kugonga ukuta. Ndamaze umaze kugonga ibikuta bingahe? Kamuuliza umekwisha gonga ukuta mara ngapi? Arambia ngo nibwo buzima niberamo. Akaniambia hiyo ndio maisha yangu. Ufite umwuka wera ko?
Ukiwa na Roho Mtakatifu kweli, ukagonga igikuta kimwe, unagonga ukuta mara ya ukagonga kwanza, icya kabiri, mara ya pili, ukabaho ubwo buzima. unaishi kwa hayo maisha kweli. Wamenye ko ikibazo ufite ari ukugira imyumvire itavuguruye. Sijue shida ni kuwa na fahamu ambazo wagiye ubanza gukonsulta ijuru. Uliza mbingu kwanza. Nibyo gutanga. Hata kwa kutoa. Ijwi ryakubwira ngo uyu muhe, sauti ikikwambia pea huyu, huyu usimpe, uriya bari uha, pea yule. Kubera ko Imana izi ubutaka bwera n'ubutera. Maana Mungu anajua udongo unaozaa na usiozaa. Kugisha inama ijuru, lakini maana uombe ushauri wa mbingu kwanza. Ukabishuti n'ababonetse bose, unakuwa rafiki na kila mmoja. Bazagukamura nka Efraimu, watakukamua kama Efraimu. Umere imvi z'urutaru, utakuwa na mvi. Umere nk'umugati ushirira iruhande rumwe. Uwe kama mkate umeungua pande moja. Kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Maana kuishi na watu wabaya inaharibu tabia nzuri. Mbere yuko unga ubushuti n'umuntu, kabla kuwa rafiki na mtu, ukwiye kubanza kwibaza uyu muntu ninde. Lazima ujiulize huyu mtu ni nani kwanza. Mbabwiye ibintu byambayeho. Niwaambie vitu imetokea kwangu. Ijoro rimwe nararose. Usiku moja nimeota. Ndota umuntu afashe irangamuntu yanjye, mtu akiwa amechukua kitambulisho changu, akuramwe ifoto, akatoa picha, asigaza imyirondoro yose, akaacha tu mambo mengine kwa kitambulisho, hanyuma ashiramwe ifoto itari yanjye, akaweka picha ambayo si yangu. Arambwira ngo iyi niyo rangamuntu uzajya ukoresha. Kanambia hii ndio ID utakuwa unatumia. Namwambia uwo ntabwo ari ngi. Kamwambia huyo si mimi. Arambwira ngo reba neza imyirondoro ni wewe. Kanambia tazama majina na vingine ni vyako. Ntabwo ari we ngewe. Nikasema lakini huyo si mimi. Ndakanguka. Nikaamka. Nkanguka ntamenye ico bivuze. Nikaamka bila kujua inamaanisha nini. Hageze nko mu masaa 4 za manywa. Kama saa 4 za mchana. Narampamagara. Mtu akanipigia simu. Yari umushumba. Alikuwa mchungaji. Arambwira ngo duhure. Kanambia tupatane. Ntabwo twaherukanaga. Ilikuwa ni kitambo tuonane. Cyane ko yari n'umukire tutari ku rwego rumwe. Na alikuwa tajiri atukwa kwa kiwango moja. Ndamwitaba. Nikaenda, njyana muri hoteli, tukaenda kwa hoteli moja, arangaburira, kaninunulia chakula, arambwira ngo cyatumye ngushaka, kaniambia kilichonifanya nikutafute, gutangiza itorero risha, nataka kuanza kanisa mpya, nagira ngo dusohokane tujye gushinga itorero, nataka twende kufungua kanisa nawe. Ico gihe nari maze imyaka 7 nta kazi na madamu nta kazi, kati nilikuwa na miaka 7 bila kazi na mke wangu bila kazi, ndi mu bukene butagira izina, nikiwa kwa umaskini wa hali ya juu. Hanyuma arambwira ngo nzaguha urumva hari nka 2009, ilikuwa kama mwaka wa 2009 hivi. Arambwira ngo nzaguha umushahara wa $400, nitakupatia mshahara wa $400. Hanyuma mfite inzu ahantu hitwa gutya nzayiguha, nina nyumba mahali fulani nitakupatia. Anyereka ni imodoka, mu modoka 6 yari afite, anyereka imodoka azama, kwa gari alikuwa nazo, akanionyesha moja atanipatia. Arambwira ngo cyo ngusaba ni kimwe gusa nuko wemera ko tujyana gutangira itorero. Kanambia kile nataka nikubali tu tuende kuanza kanisa na wewe. Timu hitugaruka kuri ya foto, moyo ukarudi kwa ile picha. Nibuka ko Imana yavuganye nanjye, nikakumbuka Mungu amenena nami. Nambwira nti ibyo bintu byose umbwiye nari mbikeneye, hayo umeniambia nilikuwa nayahitaji, ndio, sinjyana nawe, lakini sitaenda na wewe, sinjyana nawe, sitaenda na wewe. Arambwira ngo kubuzi muri mwo mbuzi, anambia bona najua maisha yako, wabitekerejeho neza, ufikirie vizuri. Nambwira sintekereza kabiri, nikamwambia sitafikiria mara mbili, mimi siendi na wewe. Arambwira ngo mpa nimero ya madamu, nipe namba ya mke wako, muhamagare wewe nda yakumvisha kunani, nimpigie labda yeye atakufanya usikie. Ntiwiri gumuhamagara sinzajyana nawe, hata usipigie mke wangu, mimi sitaenda na wewe. Aranyihorera, akaniacha tu, ndataha, nikarudi nyumbani. Kuri ngewe, kwangu mimi, byari nka Yesu atsinze shetani mubwiye ngo hinduriwe hinduka umugati. Ilikuwa kama Yesu akishinda shetani akimwambia fanya jiwe kwa maana. Maana nilikuwa nahitaji mkate, ndio. Hanyuma mbwira Imana nibi nabyo uzabinzirikaneho. Nikaambia Mungu na mengine pia unikumbukie. Hashize imisi undi muntu arampamagara. Baada ya siku mwingine akanipigia. Arangira ngo runaka yarakurebye. Kaambia fulani amekuangalia. Yego yarandebye. Ndio aliniona. Wamwangiye ko mujyana gushinga itorero. Ulimkatalia kwenda naye kufungua kanisa. Yego narabyanze. Ati ndio nilikataa. Arambwira ngo twarahuye. Kaniambia tulikutana naye. Warambwira ngo ngendazi ko ubuhamya bwanjye bwapfuye. Mimi najua ushuhuda wangu ni mbaya. Hanyuma nguriya mugabo nzi ko ubuhamya bwari bwiza mu bantu. Na yule mzee najua ushuhuda wake ni mzuri kwa watu. Nagira ngo tujyane abantu bamukurikire. Nataka tuende naye watu wamfuate. Hanyuma mbona uko nikorera itorero. Nione vile mimi nitafanya kanisa langu. Mbega uburiganya. Udanganyifu mkuu. Mwagiye mutega amatwi Imana ko. Simsikize Mungu jameni. Nubishuti n'umuntu, ukiwa rafiki na mtu, utazi imivumo avukamo, bila kujua laana za kwao, utazi karande ziwabo, bila kujua mambo ya kwao, utazi ubujya kundi si, bila kujua vile anapenda dunia, utazi hageje guhura na Yesu, bila kujua vile amepatana na Yesu, ukuri agira, bila kujua ukweli wake, nubwo mwasangira gukora business gusa, hata mfanye biashara tu, uzamenye kuzagwamo, jua kwamba utaanguka pale. Niyo mpamvu kuye gutega amatwi Imana. Ndio maana lazima umsikize Mungu. Kunamisha amaso dusenge. Tuinamishe nyuso tuombe. Nagira ngo apostle azadufashe gusenga. Nataka mtume aje atusaidie kuomba. Itorero azagishira gejejwe, atajiletea kanisa tukufu rifite ubwiza,
likiwa na utakaso ridafite ikizinga. bila doa. Hari akantu Umwuka Wera kwibukije Kuna kitu Roho wakwezwaho. amekukumbusha unaweza takaswa. Hari uburangare wumva waragize. Kuna mali unasikia umezubaa, Ngusaba Imana imbabazi. uombe Mungu msamaha. Wasaba Imana kuba maso. Unaweza omba Mungu kuweza Reka kukesha. dufashe gusenga. Akuja tusaidie Karibu kuomba. Karibu mchungaji. Tuve hasi. Acha tusimame. Yesu azaza. Yesu atarudi. Va hasi umenye ko Yesu azaza. Simama ukijua Yesu atarudi. Dukoma amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Piga makofi mengi kwa neno la Mungu. Turambura ikiganza tuvuge ngo abarikiwe. Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe mpaka ashangae. Amen.